من 7 سال باز در مورگ زندگی کردم. یگان مقامات های دولتی، یگان کارخانه به دادی من نرسیدم. امید دارم که پیشوای ملت جناب عالی گپای من دستگیری میکنن و من تگی قناعت میکنم. ساکین ҷамоати деҳоти Қаратоғи шаҳри Турсунзода Фароғат Ашӯрова аз камбағалию ночорӣ муддати 7 сол дар морг зиндагӣ карда 5 фарзандашро аз даст додааст. Шавҳари Фароғат маъюби модарзод аст, аммо волидонаш дидаву дониста ӯро бо фарзандонаш аз дар берун намудаанд. Фароғат мегӯяд баъди он ки хусуру хушдоманаш онҳоро аз хона пеш карданд, дар кӯча монда азобу хориҳои зиёде кашиданд. дили сардухтури беморхона ба ҳоли ин оилаи ҷавон сӯхта онҳоро дар сардхонаи бемористон ҷой дод. аммо зиндагӣ дар морг ки ниҳоят сард ва намнок буд, ба саломатии Фароғат ва бачаҳояш бетаъсир намонда, дар муддати кӯтоҳ 5 фарзандашро пай дар пай аз даст дод. танҳо дар моҳи сентябр ин модари аламзада 2 кӯдакашро ки яке 6 моҳаву дигари 4 сола буд, ба хок супурдааст. من شروع فراغت استقامت کننده جماعت قراتوغ دهه سیدلی تبرک میشه. چه سبب شد که شما مثلا 7 سال باز در سردخانه زندگی کردید؟ برای شما مشکل نداشت؟ برای من مشکل بود، لیکن در حالت زندگی وضعی بودم، در حالت بیخون و بیداری من مجبور شدم که رفته در مورگ یعنی سردخانه زندگی کنم. مگر شوهرتون پدر و مادر یا اینکه یگان نزدیکی نداشته؟ شوهرم از خانه راندن، 4 فرزندی دیگه که داشتن مهانه ادر بیرون کردن. شما کجا رفتید بعد از راندن آنها؟ بعد از راندن آنها ما رای آبشیشتایی همسالان با آمده زندگی کردیم. 1 سال اونجا شدیم که فرزندی نخستینم در همجا وفات کرد و دلاورچی بالینسا دلبر برکاوا گرفتم و مهانه اویلوی گرفته برده در همجا جای دادم. 6.5 سال 7 سال در همجا زندگی کردم. ماندگی فرزندانم از سببی میکروب بودن ویروس بودن چیز سببی شد که فرزندان نمیستم. 1 سال میشن دویم فرزندم پارسال ماه 10 ینور بود، 5 ساله گذشت. بعد 8 ماه پس فرزندی دویمگیم 1 ساله 2 ماه شده و هم از دنیا گذشت. من این سال در یک مدت 1 ماه 8 سپتامبر بود فرزند 6 ماهیم که فرزند 4 ساله 2 ماهیم گذشت. دختر به دختر گشتم، کسلی فرزندم نیافتم. اخیرا دیاگنوستیکی فرزندم بماندن انکلچیسکی دوشنبه 10 کارتوس رفتیم. فرزندم فونکسیا گرفتن. بعد هوای فرزندم دیگر نخست جاش. جایی که شما زیست و زندگانی میکردید اونجا نمناک بود؟ نمناک بود، بالا میچکید. شاید از این حساب خنکی در ارگانیسمشون تاثیر کرده باشد. نمیدونم. در این مدتی 7 سال برف و باران شما چگونه حالت بر زندگی میکردید؟ صبر میکردم، طاقت میکردم. مراجعت کردیم، رئیس پالکومی ترسونزاده به مراجعت کردم، بیمارخانه به مراجعت کردم، لیکن کمک ندیدم. با این باب خجینم مخال کرد که فرزندام زنده میبیارم، یعنی مرده میکشه، میمورد فرزندام گفتن تا حتی سر بیمارخانه گلاورچی بیمارخانه و شوهرم 2 کرد که من توی کار میرونم به این گفت. گفتید که چند مدت پیش دخترچه 6 ماهتون رو به خواب سپردید. چی سبب شد؟ و از روی کدام بیماری؟ از بیماری به سرش کیسته داشتم. کیسته داشت. شما مبلغ نداشتید که طبابت کنید؟ مبلغ نداشتم که طبابت کنم فرزندم. کاما بزد دیگر هم کاما نخیست فرزندم. یعنی شما گفتنید که هنگامی حامله‌داری بودن در جای نمناک جای یعنی زیستی خوب نداشتن، برای همین فرزندانتان از دنیا میگذرن. چی وی که شد فرزندام یا خودم هم همون 7 سال زندگیم که در مورگ زندگی میکردم همونجا گرفتم.
раиси маҳалла ягон ташон ба шумо ягон порча замин ҷудо накардан ёки ягон кӯмак нарасонда? дар ҳоле ки ариза пешниҳод карда, ариза карда ҷамоа ба бурда супоридам, то ҳол ягон замин да ман кӯмак накардам. аризем дар ҷамоа истодааст, ягон кӯмакашон надодам. имрӯз мебинем шумо дар хонае ки аз наздиконатон зиндагонӣ мекунед. иҷоранишин чӣ сабаб шуд ки аз морг ба инҷо омадед? сабабе ки хезондам, ба кадом мақсад? хобгоҳ кардам. онҷоро ки чапа чапа карда хобгоҳ кардам, барои студентҳо хобгоҳ кардам ва моҳона онҷа ронда. ҳолатҳое мешуданд ки фарзандони шумо гуруснаву ташна монда бошанд. чӣ кор мекардед? خونش میشم رو اون عقب میکنم در خبر میگفتم با خونه میرم من اینجا دنبه میشینم ҳамсояҳо овқот медоданд, нон медоданд ба фарзандам. фарзандам ганҷина бояд имсол синфи дуюм мерафт. аз сабаби бешароит будан, шароитам набудан, синфи якум меравт. тамоман шароит надорам ки то ҳатто китобу дафтари фарзандама гирам, то ҳатто сару либоси фарзандама кара наметонам. ба кӯҳни мардум ки бигзор ки фарзандам хонаду оянда барои худаш ягон чӣ шавад гуфта, ба кӯҳни мардумам мактабрӯӣ мекунам. яъне ки либосои ҳамсолаша мепӯшад? ҳамсояҳоро? либосои ҳамсояҳои пӯшонда ман мактабрӯӣ карсоде. ҳолатам вазми мепӯшад, шароит надорам. ман аз сабаби ҷои зист надоштанам 5 фарзандамро аз даст додам. аз ҷаноб, аз пешвои миллат хоҳиш карданиам ки агар кӯмак кунанд ё имконашон бошад, агар соҳиби як кулба мекарданд, соҳиби як хона мекарданд, ки ман кати фарзандам ки як худаш тоқамон дар онҷо зиндагӣ мекардам. کاشکم فرزندم زنده میمونده میمون шахсоне ки мехоҳанд ба ин зани аламзада ёрӣ расонанд метавонанд ба рақами 915 53 52 47 занг зада аз ҳоли фароғату фарзандаш бохабар шаванд ва кӯмакпулии худро ба корти зерин гузаронанд.